bagay nou pat konen sou Republik Dominiken. Republik Dominiken se yon peyi nan Amerik Sentral. Li okipe yon 3e parti nan il la Hispaniola. El fè frontiye avèk Haiti. San ajoute yon ankon, an nou komanse. Pa bliye, abone chen YouTube sa. Republik Dominiken se 2e peyi ki pi vaste nan Antilles la. Premier se Cuba. Li gen yon superfisi de 48.670 km². Kantite habitan ka vive nan peyi sa se 10.500.000 moun. Dominiken yo tre konsakre nan Vierge Altagracia. Yo konsidere l kom maman proteksyon ak espirituel pepla. Fèt patronal li se 21 janvye. Jou sa yo pa travay nan peyi ya. Anpil moun soti nan tout kote nan peyi ya pou yale nan katedral Higuey kote Vierge la e jou sa. Baseball se sport ki pi popüler nan Republik Dominiken. Anpil nan joueur ki bon nan Big Leagues Baseball la soti nan peyi sa. Peyi sa pase anpil non. Premier non li te gen se indijen yo ki te balil, ki se Quisqueya. Le Christophe Colomb te arrive, li te batize l kom la Hispaniola ou soa Santo Domingo. Li se yon peyi ki gen anpil montay. Li posede moun ki pi ou nan Antilles la. Pik sa rele Duarte. El nan altitude 3100 mètres en haut niveau la mer. Nan Republik Dominiken se fevriye ki mwa kanaval. Kote ki pi celebre kanaval sa, se region Noa. Vil sa orele Santiago avec La Vega. Dapre sondaj nasyonal yo fe Republik Dominiken, gen plis pase 2 milyon Haitien ka viv nan peyi ya. Dominiken yo se kreate mizik merengue, ki se yon mizik dans ritmik ak yon ritm akselere. El te vin tre popüler nan denye ane yo. Republik Dominiken se prinsipal produkter siga nan moun. Li peyi ya plis pase 355 milyon euro pa ane. Plak protège drapeau dominicain se li sel nan mod lantye ki gen yon bib la dan. Bib sa louvri nan Jean chapitre 8.